हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ओके ट्रेवलिंग। आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं थोड़ा नया रास्ता में। तो मेरे साथ है अरूप ठकुरिया। हाय दोस्तों। तो चलो आज हमारा वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। नया नया रोड देखने को मिलेगा। तो नया जगह में जाएंगे और मेरा दोस्त नितुल के घर में भी जाएंगे। तो वहाँ तक देखते रहिए। हम लोग घर बना रहे हैं। हमारा गाँव लोगों का आदमी यहाँ तक आ गया। तो हनुमान जी का मंदिर है ऊपर। तो बहुत अच्छा मौसम है। आज बारिश होगा शायद। हम आज पहले बार हिंदी में ब्लॉग कर रहे हैं। तो ओ नो, रेल आ गया। अभी हम घूमना पड़ेगा, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा रोड से। तो रेल आ गया। वहाँ भी जाने से वो रेल ही आएगा। सेम वो बात है, क्या करेगा। ठीक है, वही तो सेम रेल আহি আছে। গেটটো পৰিছে। তো 1 মিনিট আগতে যদি আহিলো হয় ন, কি ধুনীয়াকৈ গৈ পালো হয়। পাৰ হৈ গ'ল। थोड़ा रेल का आवाज आ रहा है। वो आ गया सर, आ गया। गेट ओपन होगा। ओपन योर गेट। अभी हम पार हो। এনেকুৱা বৰষুণটো ভাল লাগে ন, ৰাইড কৰি। তো যেনেকুৱা টিপু বৰসা পানী बारिश में কি নাই এই এনেকুৱা বৰষুণৰ লগত গান ওলাই আহে আৰু খেতি পথাৰ থাকিলে খেতিক লৈ গান, বৰষুণ আহিছে বৰষুণক লৈ গান। কি ধুনীয়া ধুনীয়া গান বনাই দিছে। পুখুৰী মাছ মাৰি আহিলে। মাছ পালে? मास पाले पाइसे बोले। ऐसे जाना पड़ेगा क्या यहाँ से। ओ भाई थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। धीरे धीरे चलो भाई। ये रास्ता कब तक आएगा रे बाबूआ। तो थोड़ा धीरे धीरे चलो, गिरेगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा भाई। हाँ, हम पैदल जाना पड़ेगा। रास्ता थोड़ा खराब है। नितुल के घर पहुंचने वाला है अभी अरूप ने মধুৰিআম পাৰি আছে। মধুৰিআম পাৰিলে তো খাব। আৰু এতিয়া এইটো চাওক কি ধুনীয়া। बहुत फ्रेश है अभी। फ्रेश है, स्वादिष्ट है क्या। अच्छा ना। बहुत ধুনীয়াকৈ পুতিছে না নিতুলে। बहुत ধুনীয়া। আৰু তাত হেৰি আছে, নেমু আছে। নেমু এতিয়া উৰিয়াম খোৱাৰে কথা। টেও 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 টেও। এতিয়া মই এইটো মধুৰিআমটো খাব লাগিব। আজি নিতুল ভাই ইহঁতৰ গাঁৱত লৈ আহিছে। তো খুব ধুনীয়া জেগা দেখাব, নেচাৰেল পৰিৱেশ। তো বলক নিতুল ভাইৰ সহযোগত আমি অকণমান আগুৱাই যাওঁ আৰু নতুন নতুন ৰাস্তা চাওঁ আৰু লগতে ভাল সেউজীয়া পৰিৱেশলৈ উভতি যাওঁ। নিতুল হাতৰ পৰা মধুৰিআম চুৰ কৰি লৈ আহিছিলোঁ। তো এইটো খাই আছোঁ। খুব ধুনীয়া সোৱাদ। যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে নিতুল হাতৰ ঘৰলৈ আহিব। ডাঙৰ ডাঙৰ মধুৰিআম আছে আৰু খুব ধুনীয়া। ভিতৰখনটো বগা আৰু ৰঙাও আছে সিহঁতৰ তাত বোলে। সি মনে মনে ক'লে আহোঁতে তেওঁ ৰঙাটো খাব পা ভিতৰত আৰু হয় নেকি। আহাৰ পিছত গৈছি সেইটো লৈ আহাৰ পিছত। हिंदी इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल भी सकता है भाई। बिना अनुमति
জংঘললৈ সোমা নিষেধ তো আমি জংঘললৈ নোসোমা আমি পদূলি যাম মানুহ নে কি কয় সেই ৰাস্তাৰে পৰিৱেশ তো তাত চাংঘৰ আছে গছৰ ওপৰত ঘৰ তো বনৰীয়া হাতী ইয়ালৈ বহুত আহে তো হাতী খেদিবৰ কাৰণে বা হাতী ৰখাৰ ধান ৰখাৰ কাৰণে তো ইয়াতে ৰাতি থাকে এই চাংঘৰত আছে স্কিপ কৰি দিলে হ'ব কাটি দিবি কেনেকৈ হাতী ৰখে তো সেইটো উপভোগ কৰি ওপৰত যাই কেনে কেনেকুৱা লাগে আমি অলপ উপভোগ কৰি চাম ওপৰলৈ যাওঁ এতিয়া ভয় লাগে ভাঙিব বুলি আজিকালি দেখিবলৈ খুব টানেই খুব সুন্দৰ আৰু হালবাৰী हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? लेकिन मेरा लैंग्वेज आसामीस है, लेकिन हिंदी बोलना थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। तो যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্ট ওলাই আছে, তো ভিডিওটো চাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিওটো চাই থাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।